Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi wa idza man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Kalau Allah panjangkan umur kita 1 bulan lebih ke depan, insyaallah kita masuk hari raya Idul Kurban. Maka defo Allah Ta'ala rilalana kurangi inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kalian banyak kebaikan. Fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelilah. Maksudnya menyembelih kurban. Urani walakku siaga ganda decing nama kuanna naroa sumpajak ku nasabari puammu nenia agere korobako. Siddi sapi pitu tahu, siddi bembe siddi to tahu. Engkau tahu makna wedding siddi sapi pitu keluarga narek ko pahala. Ku pahala cocok nih tapi syariat deh. Ku pahala na makurobay lakaina. Lolongat to ni pahala bainena. Pahala tania syariat. Contohnya narek ko to baca kulallah wahada wakatelu lolongan ya palang temma akorang nakiade na temma. Ya sangat temma syariat dibaca mapamula bismillahirrahmanirrahim gang kacapakna minal jinnati wan nas 30 juz ya syariat. Contoh lain eloki lolongan ngapalang haji wapalan nami haji mudah kilo di Mekah. Man shallal fajr fi jama'atin nigi masuk pajak subuh mak berjama' summa qa'ada yadhkurullah ta'ala nenapat tudang masikir merampir-rampir pong Allah Ta'ala hatta tatlu asyamsu gangka mumpuk matannas soe summa shalla rakatain nenapa ni masumpaja sunnah iduan rakang maka ni ko supaya sunnah iduan rakang lolongan ni palang haji ka'ajri hajjatin wa umratin tamma mapada ni apalana haji umrah soku magi jangan lelo di Mekah palolongan di palang haji de tetek iloka payar mengitari Ka'bah ya rasa syariat malau lisue sapa marwa ya rasa syariat hadir okuf di Arafah ya rasa syariat makko toro karobai jadi ku makorobe lah kaye bainena anak na lolongat to pahala nakiadi panas syariat apa yero syariat na kurobai siddi sapi di syariat kapitu tahu
Se di bembe di syariat kasi di tahu. Ah iya roba ini anak kudena pura nak kuroba letu mate dituntu di akhirat. Kupure masagena. Maka de panguluta Imam Syafi'i wajib ayin sekali seumur hidup. Mesti semua selamat tuna, mesti pura makuroba. Ya kude diutanai matu di akhirat mai dah dena pura makuroba ko. Sedega gaduiku nang ka hempon itu 3 juta. Makuroba 2 juta. Kata motoromu 14 juta mulia. Aro dituntut di akhirat. Jadi kung kamuki masagena pigauki. Ini siagi-agimu warang parang. Nabi Ibrahim anak kurban. Tapi ya roh anak soleh. Ya tahu na tu narkoto marilau doang. Aja na tuli anak maca lau. Anak soleh. Aja tu makadao puha pancajiang anakku maca. Maca tu ngan anak. Apa mau dikunci lah Maria lenyap tu doi. Anak soleh. Semacam na tahu anakku soleh. Pesantren. Ya tu anak pesantren. Engkau riwayat Nabi Isa mulai ko dikubur nang kalinga sada teri. Baja mula si Dena kagak sada teri. Kade Nabi Isa opua. Saya lewat kemarin di pekuburan ini ada suara tangisan. Sekarang sudah tidak kedengaran lagi. Ada suara balasan. Kemarin menangis karena disiksa dalam kubur. Sekarang dihentikan penyiksaan karena ada anaknya yang masih kecil, dia tinggalkan rumahnya untuk berangkat membaca kitab suci. Bituan na yaro anak nana salai bola anak lama pesantren. Gara-gara yaro masiri mungkar nakir selesai tobatuanna di dalam kubur. Malu mungkar nakir menyiksa orang tua dalam kubur gara-gara ada anaknya meninggalkan rumahnya untuk berangkat belajar agama. Maga numpuk nairo tomatoang kaya na nama pesantren. Manasani supajana manasani magelo makasi makanja di supajana pak pesantren. Yang kedua manasani dia nak keteni handphone. Tuli aku rami nak keteni. Yang ketiga manasani maca ni nelo doang tomatoana manasani ro. Apalagi menenge betu apalana 30 juz 10 keluarga na pas selamat di akhirat mau tuni keluarga na madosa akade malaka stop magi malaka silaluna ditepu na tama suruga na sagilik ko yolo mungitai rohe engkaga koro elo mu pas selamat 10 sangkar bapakku oi langsung ke suruga sanga serapi na sangkatoro makku katoro neneku Goram murena na siya na ya muremu sa iko na tulu aseke mo de mo fra bantu ka utuk ko sikola mo cairi mi kapay mamatama pesantren apa mo asang pesantren sikola de gaga masa depan na Nabi Ibrahim saleh anak di melotoki saleh illo doang ang pa pesantren tama pesantren manasani mulai ni mencaji imam mulai tawakat toba. Ya ku agama di pepeng agama akhirat mesti macoy di nona tapi lino di pepeng belum tentu macoy akhiratna. Ya Nabi Ibrahim batena tuntung anakna subhanallah millau doang Rabbi habli minas solihin oh puang pakidaleri ka wijaku soleh tania makada pakidaleri ka wijaku maca tapi soleh tapi ku saleh macan itu tapi maca belum tentu saleh egana to korupsi to maca ya tu egana padangka maroba litere tawaca to ya tu egana to mapamanadoi tawaca to ya tu egana to tipu-tipu padana tahu tawaca to ya tu egana pura mak balu tanah matu na balu bakka 2 si tawaca to ya tu tapi tania soleh. Jadi Rabbi habli minas solihin ufu pakidaleri ka wija soleh.
Asalnya Ismail luar biasa. Nekian Nabi Ibrahim madarina pasi pulung anakna napa na pangajari. Maka dia Nabi Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di, anakku narik ko mate ka iga narumu sumpah bituan na masumpa jamuko ro kumate ka masumpa jamuko iya ro na pangajiang yanana de na magkada mata kuluna min ba'di aga narumuan re kude kagaga tulian re tomi na pasilulungan sir kumate ka man re mokoro tanian re na pasilulungan tapi masumpajang iga musompa kude nagaga mata buduna min ba'di ya ro Nabi Ibrahim. Asalin na luar biasa pa kusale ni anak aja na magkadadoy na tay law nyawa na lagi di law na melo anak soleh ya na Nabi Ismail nyawa na di law di akbana na melo mupi akka di Nabi Ibrahim Ismail ta'al kokoy labbay ka ba iya ba inni ara fil manami anni azbauka fanzur maza tara wita ko nak dilaletin ro unipi ko kakak gerek ko perintah puan na fanzur maza tara pikir-pikir ini sih elomoko gere apa perintah puan maka Ismail ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pigau ni abah pigau ni insyaallah talulunga ka sabar abah tapi gau ni. Ah ya rasa ngana saleh. Ya ko anak maca meloka gere ko na perintah puang elo moko. Semana kaya nenek ku na macoai. Anak maca ya ro. Ya maka dede pigau ni perintah puang sabar ka. Dibawalah Ismail ke Jabal Kurban. Lo kaki umrah, lo kaki haji, ke bulu koro. Ya sejabal Kurban. Eko ni ro. Di Jabal Kurban ro. Maka dari Nabi Ibrahim. Magi Ismail. Engkau papa semu sebelum kugerek ko. Ya rawatu mo gora na taro pedi de to gagamang kalinge. Paliwak belana pula di pakampong kadai Nabi Ibrahim ilau no na aga mel mulau aga lo muanre na ku panre memen no pamelo na gere ko ye kadai Ismail abah wadi mo marilau na sabana ilau no aga lo muanre setania na andre abah aga pale na sengyeli maku he si bawa ajeku sewo i taro mas paseo na barat narek ko makanre ni pisoy mau ni mapedi ku penedingi de tulek kedo apa kedo ameka matu na diki ku tete jadi seo ili maku taruh masa ya Allah akan Nabi beraywa sengaga mo pasengang lain lenge na sengak bah ya tu piso ta hasai taruh matarelade baradena maita kasih kaya gege yang di loku na dena maita kurasakan ngero pedi edi gere taro moi mata aja piso ta asai abah talodung itu wajuta apa jaki na kenai matu darah una kenai darah wajuta lisuk icinampet teriki pamasinya wata maka kitu kasih darah anakku Ismail di bajuku jadi talodungi wajuta abah tapa opangi matu rupaku mangolo di tanai nareko ki paleso ni pisoi di loku aja lalu tatanga ka asaile kila di mundri apa nareko taite tapaku jaki masih nyawata abah umuruku baru belasan tahun de pas di gaga pura warengin doku agar pura warengi de gaga tabung aku de gaga celeng aku agar tu kasih elo warengin doku na elo diku salainino abah iya rewajuku ngkai di watak kali ku hetalodun ni lepe pada cengi wi lepe nah tapalisui
arenin doku pawangi makada cenramata kenang-kenangan yang terakhir dari anaknya Ismail. Aselengang rindoku abah nenia ilawang halalakna wai susunna pura kuinung drewetuku baicu sarek kuam mengina halalakang apa dega ga wiseng walekangi sangadinna wajubku bawang engkar watak kaleku makukoy abah narekolisu ni cinampe pak pura nak tagere tasalai ka ajak ta caritangi indokku nareku kiseo ka apa teriameng matuk mangkalinge caritata aja toga aga anak-anak macule dulu bolai apa maringeras itu matuk indokku Korea aga pimu pasengan na de naga bah tapi gauk ni na diseok ni Ismail na dipaopan ni rupanna ku tanai na paleso ni pisoi di lona anak-na makkadan Ismail abah pasangkai watangeta pasoku ya tahu awatangeta ba nakigege loku patagetu ni papujita ri Allah Taala alupai ni papujita Koreanata. Nah digege ni lona dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Ia tu kotomak gere tania Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Maka de panguluta Imam Syafi'i kita al-um menengena suro ko tahu makatani olokolo barak manu namong kalinga ya rotomak gere makada Bismillahirrahmanirrahim lipesangi magakti romanu baradena jaji di gere magi makeroi hukumna. Jadi tania Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Allahu Akbar. Nana gege lon na nekia bulu tia petu oli tia sape darat tia miti sabak mengamparang ipong Allah Ta'ala ko pisohe. Maka de pong Allah Ta'ala piso aja na marte lonna Ismail. Nanala ni Nabi Ibrahim ya piso na tetiang di batue panasang bapupu. Ternyata ya batue 52 gara-gara tarenda ya piso. Maka ni Nabi Ibrahim oi piso batu temaka lupona temaka tedekna 52 gara-gara taremu magi nadik nama sape olina Ismail magi nade nama rete bulunna na magi na temiti darahna. Makada pisoi mak bicarai jasi makada manang ka piso mak bicara hempot tak lagi tu nama bicara. Makada pisoi Ibrahim elokmu iko marta ulun na Ismail nakia nampara ka pong Allah Ta'ala. Jadi dena mungkin malo Ismail. Makoni rumah bicara Ibrahim sebab pisoi pole ni Jibril matiwi kibas na sampai Ismail. Saya mengungkapkan ini supaya tergugah kita berkurban hari raya Idul Kurban kelak. Daftarnya setak mapamula makokoy pasa-pasa cede aleta. Na sengkato kasih tomato aku mate ni ustad na dena pura makuroba wedi motor ku pat weding daftar to ya sana almarhum anu indota almarhum anu bin anu daftar toy binti anu uki kor daftar ni na sana mate ni maju aku mate ya kung kata na ki aga desa na puda bawa ni kada dewa pala desa na ki amirul amri purawang kalinga makatoba iko to na mapasilonga ng amirul amri makobawan na roba kato bajuma mapipo wetue ya ko elo ki mga jaman ng ro desa na lan anata na naisemana maturo na taro alasan na cuma ya ro ko tomate di daftar to asan na makuroba iya ro daging na matu nalaki panitiae de nawdin nanre ali warisi na musti na sidekam maneng telu gere de di Andrei nomor sedi gere koroba tomate anak-anak na de na Andre na biriam maneng nomor 2 gere koroba tinja pak puremat tinja makada kulolo so anakku mancaji polisi mak koroba ka ode na de na Andre dagina musti na sidekam maneng nomor 3 sembelian kurban sembelian dam haji dam umroh tapi dam pelanggaran pak ya tu dam terbagi 2 nareko haji tamattu musti dam tapi wedinanre patanya pelanggaran ngasenanya roh
Ya, jadi itu agama dia ngaji apa na dipaham. Jadi pasa-pasa ni cek di aleta makuroba matu bertatambah sapi na sedepa makura doi corona makokoe taruh di corona aja na menjadi halangan ya ro. Pahimpul lagi kili, motor lagi kili. Ya, pergunakan memang nih kesempatan sebelum kesempitan, kaya sebelum miskin, kuat sebelum loyo. Pegau memang nih. Ako koe elo dile haji mo sikaru doi tade to kulelau na. Lenyek niru kesempatannya. Mamuare malampir umur itu payimeng. Yar lagi na de pariseng. Waktu na mega doi na kada kawe, medetala di Makkah di mega doi ta. Sengan ustad de paga kaparobi. Wah, acah paga. De kaparobi. Pura mendaftar na sede iga lo mobi ko. Mendaftar ki lagi na belum tentu, apalagi ko dito mendaftar ada na to mi makalengi agama haye. Mada masumpa jangan masemenga kesalahan na po nga iga surpa semengi nga akalamanang kalemanan akegang kita dito mate pikir-pikir ki sike pa iya tumuruhe palawangan namin nang 10 na 70 kudiasan na 70 tambahan man iya tu bonus sa sana. Bonus ya, jadi nekia mega to malolo muru na mate jadi malolo matu wapas sadia ki bukot tamawari muda atau tua siapkan bekal untuk menuju ke akhirat. Sebagai kata kunci sembah Allah sesuai aturan, yang kedua adalah muliakan sesamanya. Demikian khutbah pada Jumat hari ini, semoga manfaat, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita senantiasa berbuat apa yang diridhoi Allah dan kita hindari apa yang dimurkahi Allah. Kalau demikian halnya, maka peluang kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Wardallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Ide